Una semana antes. 15 de julio. Normalmente íbamos a tener 15 días, 20, vamos a tener 10. Ah, sí, pero el primer partido debe ser 15 de julio, ¿no? ¿Qué hizo? Ključi! Vrni mal! Vrni mal! Istrči ispred prvog! Aj, slobo! Ajde, ajde, dalje, ej! Pusti ih, mirno! Igrajo! Igrajo! Spimo, totalno spimo! Sam! Sam! Gremo, 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 Gaber! 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 Sam! Evo ga! Vrata, gledaj, gledaj, gledaj! Ajde, Domžale, ajde! Bravo, Mate! Delaj, 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 delaj! Šutaj! Bravo! Dobre, dobre. Pridi zraven, pridi zraven! Sad! Bajram! Alo! Bajram! Ne oba, ne oba, ne oba! Noter, noter, Žu, bravo! Bravo, Junior! Incredibile!